nggak boleh pulang. Duh, kok nggak boleh pulang? Nggak boleh pulang. Karena Mbak Cica nggak kasih duit. Ah, duit apa? ribuan. Berapa? 1.000. 1.000. Ribuan. Udah punya. Itu udah tuh loh. Mana? Mbak Rena udah, Mbak Tina udah. Yain kangelan rikongku searani son teko ati ison siji-sijine mung hang bisa ngerteni atin riko welas riko